ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ситоди омодагӣ доир шуд. тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. шоми 24 феврал дар толури маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ситоди омодагӣ ба ҷашни Наврӯз гузаронида шуд. ҷаласа бо суханронии раиси шаҳр оғоз ёфта, баъдан гузориши Ғолиб Гадоев сардори раёсати кишоварзӣ шунида шуд. ӯ аз ҷараёни корҳо дар заминҳои дашти Қозӣ сухан намуда аз ҷумла қайд кард ки 1000 бех ниҳоли туд ба шаҳр ворид карда шуда, дар майдони 17 гектар замин чормағз кишт карда шудааст ва омодагиҳо ба ҷашни Наврӯз дар ҳоли анҷомёбист. вобаста ба суханони Ғолиб Гадоев аз ҷониби раиси шаҳр саволҳо дода шуда, ӯ ба саволҳои худ посух гирифта баҳри бартарафсозии камбудиҳо ба шахсони масъул дастуру супоришҳо дод. ҳамзамон гузориши идораи беҳдошти замин ва обёрӣ, роҳбари фурудгоҳ, кабудизоркунии роҳҳои протоколӣ ва дигар масъулин шунида шуда қайд гардид ки баҳри дар сатҳи баланд таҷлил намудани Наврӯзи байналмилалӣ бояд ҳаматарафа омода бошем, зеро шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои сайёҳӣ буда ҷашни Наврӯз дар ин шаҳри бостонӣ бо шукӯҳи орёӣ ҷашн гирифта шавад ва ҳар меҳмоне ки ба шаҳр ворид мегардад аз расму оин ва анъанаҳои мардуми Панҷакент бархурдор бигардад. дар ин радиф аз корҳои ободонӣ дар шаҳр ва дар арафаи ҷашни Наврӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоотҳои ҷашнӣ сухан рафт. яке аз чунин иншоотҳо бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мебошад ки дар он тӯли чанд моҳ боз кор ҷараён дошта бинои ҳукумат пурра таъмир гардида истодааст. дар майдони он бошад парчам ва нишон гузошта шуда ба симои шаҳр боз як зебоии дигар зам менамояд. маврид ба қайд аст ки дар доираи омодагиҳо ба ин ҷашни бузург корҳои ободонӣ ва гулзорнамоии кӯчаву хиёбонҳо дар шаҳри Панҷакент бо маром идома дошта, дар фарҷоми маҷлис раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба шахсони масъул дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. баҳри коҳиш додани ҷинояту ҷинояткорӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонону сокинон ба гурӯҳи ифротгароӣ дар толори кӯхи Лоиқширалӣ мулоқот доир гардид. طبق نقشه مشترک خدمات مهاجرت و مهنت شهری پنجکند، شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر، بخش کار با جوانان و ورزش، بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در کاخ لایق شهری پنجکند با مقصد کاهش دادن جنایت و جنایتکاری و پیشگیری شامل‌شوی جوانان و ساکنان به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی، ملاقات سودمند با فعالان و جوانان شهر برگزار گردید. در ملاقات مذکور معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر پنجکند، پالکوونیک میلیتسیا نظرزاده علیشیر، سردار خدمات مهاجرت و مهنتی شهر ابوریحان عبدالشهیدوف، سرمتخصص بخش کار با جوانان و ورزش شهر بهزاد محمدی، سرخطیب و امام خطیبان شهر و جماعت‌ها، رئیسان جماعت‌ها، جوانان فعال و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان اشتراک و در موضوع بالا ذکر گردیده اندیشه‌رانی نمودند. قید گردید که جوانان فعال شهر و دهات پنجکند نباید هوشیاری زیرکی را از دست داده پای آموزش علم و کسب روانه کردند. در نوبت خود جوانان نیز برای برگزار نمودن چنین ملاقات سودمند اظهار منتداری بیان نموده ابراز نمودند که بهر آموزش علم و هنر حکومت جمهوری تاجیکستان بهر جوانان و نورسان تمام شرایط را فراهم آورده است و با شکرگزاری از دولت صاحب استقلال آنها می‌کوشند به وطن و ملت خود صادقانه خدمت نمایند. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. чӣ бояд кард то ки кори ҳизбӣ боз ҳам хубтару беҳтар роҳандозӣ гардад? ин мавзӯъ дар машварати навбатӣ баррасӣ гардид.
дар толори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент ки ташкилоти ибтидоии ҳизби аш дар қатори беҳтарин ниҳодҳои ибтидоии ҳизбӣ аст бо иштироки беш аз 40 нафар раисон ва масъулони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ машварати навбатӣ баргузор кардид. Нахуст мудири шӯъбаи ташкилии кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб Мастона Муродзода сухан гуфта ҳадафи баргузории ин машваратро шарҳ дод. баъдан кормандони масъули кумитаи иҷроия Алишер Амонов, Муқаддам Ибудова, Турдибой Солеҳзода, Бурсибой Лутфуллоев, Ҳамида Холова ва дигарон дар бораи роҳандозии самтҳои гуногуни ташкили кори ҳизбӣ аз ҷумла тартиби қабул ба сафи ҳизб ва ба ҳисобгирии аъзоёни нав, пардохти аъзоҳаққӣ ва таҳияи ҳисоботҳои оморӣ ва молиявӣ, коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ, саводи расонаӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ дар замони ҳозира, истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар кори ҳизбӣ сухан гуфтанд. ҳамчунин дар машварат рӯнамоӣ ва муаррифии дастурамали роҳнамо барои раисони ташкилотҳои ибтидоӣ ки кумитаи иҷроия таҳия ва нашр намудааст ва намунаи ҳамаи асноди заруриро барои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ фаро мегирад сурат гирифт. дар интиҳо иштирокчиёни машварат бо ҳуҷҷатгузорӣ ва ороиши утоқи ҳизбии ташкилоти ибтидоии ҳизбии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент шинос шуда ба он баҳои баланд доданд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. бахшида ба 29-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар комиҷроии ҳизби коммунистии шаҳри Панҷакент чорабинии идона баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. бахшида ба 29-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кумитаи ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд, ки дар он аъзоёни кумита ва собиқадорони меҳнат иштирок намуданд. Чорабиниро аъзои Кумитаи ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фаррух Очилдиев оғоз бахшида, ҳозиринро бо рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуд. Сипас дар назди ҳозирин муовини раиси Кумитаи ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Толибҷон Бобоҳоҷиев ва собиқадорони меҳнат Хуршед Сироҷев, Ҷӯмабой Сангинов сухан намуда қайд карданд, ки бо дастгирии пайвастаи пешрои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фаъолияти қисмҳои низомӣ ва омодагии ҷангии афсарону сарбозон сол аз сол тақвият ёфта, ин ниҳоди бонуфуз ҳамчун нерӯи тавонои ҳарбӣ, амният ва манфиатҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлоламонро сарбаландона ҳимоят менамоянд. дар идомаи чорабинӣ ба яке аз аъзои Кумитаи ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Сайфиддин Очилдиев медал ва шаҳодатнома тақдим гардид. Собиқадори меҳнат Боймурод Шоев ҳозиринро табрик намуда, шоир Мурод Саидалии Мазорӣ аз эҷодиёти хеш дар васфи артиши миллӣ шеър қироат намуд. басти мустаҳкам миёну ҳамчу шер бархости, лашкари ҷангдидаро аз байни халқ орости, ҳамчу Рустам синаи душман дариди бо алам, дар миёни халқ баҳри халқи худ ҷон кости. ҷамъомади тантанавиро муовини раиси Кумитаи ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Толибҷон Бобоҳоҷиев ҷамъбаст карда, бори дигар ҳозиринро бо 29-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солеҳов. корҳои ободонӣ дар мавзеи дашти Қозӣ идома дошта боз 152 гектар заминҳои бекорхобида ба боғу тогзор табдил меёбад. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талоши хоҷагидорони шаҳри Панҷакент инчунин татбиқи самараноки барномаҳои соҳавӣ имкон фароҳам овард, ки барои он бунёди боғу тогзор заминҳои бекорхобида ҳарчи бештар аз худ карда шавад ва дар ин замина амнияти озуқавории мамлакат таъмин гардад. меҳнатдӯстони хоҷагӣ дар зебогардонии марказҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ҳифзи муҳити зист нақше хоса доранд, зеро дар ниҳол парваришгоҳ дар баробари ниҳолҳои дарахтони ҳамеша сабзу ороишӣ ва мевадиҳанда инчунин гулҳои зебо парвариш меёбанд. ҳамасола дар мавсими ниҳолчинонӣ аксарияти ташкилоту муассисаҳои шаҳри Панҷакент ва дар баробари ин аз дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз дастранҷи мутахассисони хоҷагӣ
استفاده میبرند. سال روان در بیش از 150 گکتار زمین‌های موضعی دشت قوزی که سالهای دراز بیکار خوابیده بود با مقصد اجرای دستور رهبریت دولت و حکومت مملکت بنیاد باغ آغاز گردیده است. همزمان در موضع دشت قوزی بنیاد فرم چاروا پروری چاروای کلانی شوخدار در نظر است که آن 60 عدد چاروای کلانی شوخدار را پرورش میکند و 8 نفر با جای کاری دائمی تامین میگردند. در این باره امین فریدون رئیس جماعت یوری گفت: امروزها طبق دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم جناب عالی زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد کرده شده است. اینچنین امروزها در دهه دشت قوزی جماعت دیهاتی یاری شهر پنجکند با سروری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تصمیم گرفته شد که 152 گکتار زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد کرده شود و اشکالی که دیده شد امروزها برای به گردش کشاورزی وارد نمودن این زمین‌های ذکر شده همه روزه از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و جماعت دیهاتی یاری شهرهای دست جمعی تشکیل کرده شده است. اینچنین در این موضع دشت قوزی ما تصمیم گرفتیم که یک فرم چاروا پروری چاروای کلان شاخدار با استفاده دهیم. در این فرم 60 عدد چاروای کلان شاخدار پرورش کرده می شود. اینچنین در این وقتی که ما این فرم رو به مورد استفاده قرار می دهیم 8 نفر با جای کاری دائمی فرا گرفته می شوند و اینچنین برای تامین بازار داخلی و بیرون از شهرمان سهم خود را این فرم میگذارد. برای آبیاری نمودن این موضوع با روانه گردیدن مبلغ‌های ضروری از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق نصب پایگاه در دریای زرافشان و کشیدن خط آب با مرام ادامه دارد. نهال درختان از نهال پرورشگاه خواجگی دولتی فرعی نهال پروری شهر پنجکند به خواجگیداران دسترس کرده می شوند. امروز در شهر پنجکند هدف به آن روانه کرده شده است که توسط استفاده پوره امکانیت موجوده طبیعی میدان باغ‌های میوه دهنده وسیع کرده شود و در این برابر کارهای پیش بینی شده در سمت سبز و خرمگردانی مرکز شهر و بنیاد و برقرار کنی جنگلزارها طبق نقشه پیش بینی شده به انجام رسانیده شود. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. در روزهای استراحتی برای هر یک شما شام خوش با فراغت را خواهانیم. خیر.